Kalong ke pasal tenat bangintip bakari Australia. Kalakang ki kena ki bahapo kakandru sendam ke arta ban berunkam ya ki sosial media. Katai kari kala syem ya kadeka rai ke peteng ya ki kena ki badang hapo kakandru sendam ke arta ban beli akaun haki TikTok, ki Facebook, Instagram, Twitter, bat kiwai de. Bat katai kari kabuk rakakuna kabahe ladalap iki bayalak persyak ni penkenya kedekaan on persitom berengkat kakuna kabalai pulai $1 million. Kajing penmi ya kedekaan kabaklan hapo kari Australia kalong ban ya da ya ki badang rit ka arta kumni kabaningkong ban light na kajing penlut por kai haki eki bementoy nagabenta kalaway jongki. Kabaar banlay nakikam snew. Kabalay banlay nagajing siya yalam bakla. Kabasaw banlay nagajing siya kata ha kakoy kakya. Kabasan banlay nagajing lutput nakapisa katengka jong kikimiki kapa. Kandi kaanya po kari Australia kalapan kendit benrew ya kibobon. Namar kani kaan kalong kabadan kam tam kenang bentek lakam ya kijing sniu jong ki kena. Hendrai datang kategori Australia kabala pentrekam nengkong ya kenikaan. Kuntah bapai salah kejong kari ngadap da kejing benyau i pa kejing penenkam ya ka social media hakini kisni hakini kijuk kijongi kalong unlimited lene kelemput kumpang juyo ha ki Facebook, ki Instagram, bat ki wei ki kena jongi ki badang haki arta katsan kan rusnam. La i kelam akor ban pet namar ki athat ya ki met ki pat ki panpau ya ki sopet taki dur lane hak paki syaril kum ta terter. Kani ka jing yo lat ban le kum ni kadai ba omdan jing khang persya ya ki. Mat kaba kam san kalong ba omdan basneng bapen yaki. Ha kabaya day berkata ngam kwa ban kedaulut ba ngam kwa ban keranjrong nomar ngatip ba bon hi kibala yo ya ki kibala ja bat kam tam kitu kiba jupet ya ki rensan sosial media kum ka Facebook bat kam tam kum ki Instagram. Hendrai ka bangadan ban ong kalong bangakentu ya ki kimi ki kepa bangin pet ngor bat bisar bahaya ki khon jongi kamtam ki bahapo kat pras ndam ka arta nomar kadang dai kapor jongki bakile ya kano klam da so thu kile ta kajing song shit bat kile ro ta kajing bot teneng ya ki wei amla banlan bakila dan ki balapoi syadu uput ban lejwat ban lejbot ki samla jongki sya ki wei pada ki jela tang da kadau baki sya elam bakla ha ki social media bukan pun sen lada ki kimi ki kapa kim dai ki badon ka jing nang jing tip kim tip lane kim yo lada ki khon jo ki le ya ka ro ha ki rensan social media namari rade kim don account sikenten na banta jo pi ki samla badang khamret nga kentu ya pi ba phem dai ban syem kebu lada email ipa jo pi kim let school kim tip kumno ban peran ka social media namar ki bapli ki kenya pi ki ba tips ni ki ba loi ban ki briu ki yo ilot ya pi lada pi le ya ka basniu ni ka ba kan khamban toy ya pi kan bha ya pi ba phen trestom ba phen panlajing mo aki kampuli jong pi namar la sai la sisni kinde ki jing pelot por jong pi ki rasan social media ken namla ban ajing mentoy ya pi hawai yakini kijuk ke pamenta lengba kajing penunkam ki social media niyo aru kijing kamai nang tu tindrai kande lese lada kande aslam lese kalaban ajing mentoy ya pi hendrai ngitip ba yakini ki rensan social media ladai trai tang bagi berusimet yo lese kan poi kapor bakini kendo no hang baga jing kermen ke jong pi kan sulong le no hendrai kadon kam papen penlejing muat haki jing puli jong pi namar la syai la sisngi anda pilan mang pilastat la da pi thau kilo kilat ban kamai nanget ba kanum bu jing ya pi kum tanga karpat ya pi ba soba kine ki ba pio
ha kirsan social media ki long tang ki rong pong ki pa penthut ya kapuli kaputhi ka jongphi sipor ki kin saja no nrai ka jing em jongphi ka long ka pakor dor lada phi so dai ya kan ka jing ong jonga so ba ban sim nrai lada phim so dai ya ka tangam ong ai na mar ka dai ka rai ka dai ka mon ka dai ka jing kwa jongphi simet khuble si bo le ka por jongphi